norok sawi jaman chini notice o train kapuru jotono sai lama naisapu bomo hapung hatai tima tisa bebak no paranggai mathango o lama angkha chini agulini simi hablong thangpru beleken naitok hablong kha Dimasa Autonomous District Council ni Capital Complex phajingkai chini no train journey no changlayana. Hello everyone, welcome to the new video. Kai tini to belano special video trip ni video tui phaika salkadung mani yagulo thana nai tongo Agartala to Hablong train journey nai mo episode kai omong kai episode 1 ngna thangai tongo Hablong tour ni eba tour of Hablong kai boro berai jangnai jaga tong Hablong rogo amo joto nailai but tini o video ngai norok train journey nugui manai jeta Agartala to Hablong jora bahai ke thang bodi ke thang pura train journey phungai detail khai Engkai te to tam sanai video kerungi chongni se sak paithak jora so tabuk time ngai 7:14 ngai chongo train time hingai 8 am sok painai 8 tawo tabuk sapsa mana singrane train no o train rok among phunungnai thaikangkai te kaisa kok ngai o tribo sap tong khorok busuk tong amo jotono phunungnai terep khai kisa nasingdita go first person ke domo nugin dongna ngai tebo tongo buskango phununggan yang o bebak no reading laijak o train no nasing laijak jani ja destination haita ngai chini je seat nama jaga chini o daba o busuk jaroti borok bang namong kai train bisingo habino saiman chenai phai sobai ga chini train so yang o phai sobai jak chin train tabuk buthak jak 15 minute ni holong nai cabin dabarok bahai ngai chung ngai third AC na uta amte hai cabin amte hai Ada sih tanda 8:43 ngai jongo hangkai kojo thana time jong mung sini 8:15 8:15 no thana time jong mani ledeng thaka half an hour ni pore se oro ni labru 8:15 no thana tongma hangkai tawa Agartala ni yang Telamura ambasa phasing lamri kata borok tor ro tak kri kholor ro pungo saimi ata tono no train ni view kisari ri nai amde hai hade siona kata sangkai borok muta-muti pungjak hinmano tabu train Agartala ni lam di drop se kalau bus kango te bo station phanya garo rogo te bo bungbai nai kha khaiwa ga tabu oro sang khorok tam no dabawong kai yal ka dabawo kalai kha ta nge train ticket tan thru asa kabang mai logi tani me abla kisa janggal bung thaga han bagi kisa ka kai masuk kata tabu oro sang khorok tam no bus kango te bo view kaham phanya ga apru anglo phunugana Hablong ni je train railway track to view ni bagi si sini jabo man notice ni bisingo to kamono bus kang sobai ke approach phunungai ga tripao ta khaili eta gai tabuk gai lunch da hinjai breakfast by plus lunch dujan ok khobui brunch khale jong jotono palbak sakai yang oi ko joton sala jong yang oi ko bazar ok chicken eba kangro rok tongo alu bazar tongo gai yang chicken ni pickle tongo chicken pickle angsanamo te roti paratha puri amdi rokta ko jotono janja sala jong layo rasulama baba chicken pickle ngomona jengsanamo chicken pickle jeng ngomona Sini grup omono tono phunuk dibekha aja kai tabu sangala sabai malayan tesa gorong kita kau lokana tete ke station kai mai rok sai pai yang jal muri sana bagi kesana rak lai chongo yang iko kai tahu sungguh sobai guys detail cari gale train tahu ambas alaiha so ambas alaiha time gai ko dos ya dos alaiha breakfast okai pe lekha tahu ese refreshment omong sana cek kisah ko jalpuri in the house kai tripra ni view to muksang nomor tripra pai thang sini se kita view na chok kanya enggak bro so mo jalpuri nah je tahu train ni speed besar sekali tong 90 plus 100 dakar naik na ko bayre ni nazara kalian pro kalian 96 Omo anya kisa sitrai jong hato na je omo tim ti he kheta or ti pungsak mane no asam bong engom ti hemang kisa kan kheto ti pungsak khai mane ekdom ti kotor maheng tong haiban mo kheto ate hesi pukur hai rung se kale ma tong bele plane ne bagen na ate hemang asam khapang kai ek pati lom sak mang
Oh, nice day. Sini hasuk surung kah? Ini stand. Dari cikan-cikan itu sih potong kayak gitu yo. Baru mulai. Tunnel bisingo hingga ekdom salbano hor hang tango light thebajak tongo kesar kesaro baksa sagani kecingya mau kusu tunnel logo mau iko hablong hasuk nino oh timo ang khel khanye mani i bui gari sulai truck tipar rok hasing ni simi moti samalai ma mo hasuk malai phun simi no moti sa ani kinar khana thang tong ta mo railway track bo ei kom te khai sulai bata bui jani ja gari Truk gari masalah. Truck di Barma. Jebus kango i gari rong mal kono nugui tong mani amung ka highway national highway ta. Iko. So, sang hablong session kanam sopai kan ang mano kay han bagi so mano reading laisa asuk mang selajak suka kay han bagi terus kango sopai jong ha so finally kay sopai ka hablong sini destination of yang oi ko khaimani bagi sa train rokamani lengkha journey khaimani han bagi yang oi ko andro sosana bagi ready khai chongta buku fresh na bagi ora fruit salad lo khalo ta tai dang sa ekdom mo khang nai ji hai lok ta kai yang ong kai to view ekdom mo train station se kai sa ekdom na hetok daga location yang ma yang hasuk ko yang sumui kong jak pahar saka ekdom na chong jong ta so tabuk auto nawi sini homestay ni ba phasingo nam lai ni jang homestay dum te ha mo rok no kana kongsa ka homestay check in khaipeka kai belan lengkha kai hani bagai o video tom sujon ton chanai hotel ni sorry homestay ni room rok kisa phunu gurikha ga amona next video khai o homestay ni tabuk sokai bai tam khaika amonu gui mana episode 2 hongkai gaun porete bo phainai abi khai detail khai o hablong ni tour ni kaisa detail video nai ga episode 1 ni bagai amsung ton chanai hambai